ang gipakita sa babay dinhi sa atong ebanghelyo, example ni siya unsaon aron mahimo tanggamhanan o hasta ang yawa dili makapuyo sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa atong gimahal. So kining babae nihangyo ni Hesus nga papahawaon ang yawa gikan sa iyang anak. Nya sanglit di man siya usa ka Hudiyo, usa man siya kalangyaw, ginganlan siya ni Hesus og iro. Lingay mong tupad ing nakunganlan kag iro, mutahod pa ka anang tawhana. Kanang naghingani mo iro ba, pahawa diyang iro ka nya tao ko gagod pero nganlan kag iro unsa man mutahod pa kaniya. Kasagaran nato mingo kinsa masad ka, hilas nimo ana no mao ginoy. Kamong mga asawa nganlan mo sa inyong bana pahawa dia iro kay Elisa na tika og GRO ana unsa man masuko ka sa imong bana o mudawat ka nga iro na kas iyang tan-aw. Kamong mga bana nganlan mo iro sa inyong asawa nya dunay gasigig text ninyo nga you are the hero of my life. Kinsa may imong adtoon, kinsa may imong hatagan sa imong gugma, kining gasigig hingani mog iro o katong gasigig hingani mog you are the hero of my life. Na. Pero ang babay, ang inahan, iyang gidawat nga iro ra gyud siya ikumparar sa mga Hudiyo nga gitawag ni Hesus og mga anak. Mao nang niingon siya, apan sir, bisan ang mga iro nga naa ilalom sa lamisa makakaon mas mga momho. Ingon des Hesus, tungod sa imong gisulti makapauli na ka, nawala na ang yawa sa imong anak. So kini ang yawa mga igsuon, di ni siya kaharong, di ni siya kasustiner sa mga taong mapaubsanon. Kining humility is very powerful. Duha ka gahom sa humility. Ang unang gahom sa humility, mausab, makapausab sa kabubuton sa Ginoo. Humility changes the will of God or the decision of God. Di man ginamausab ang decisions Ginoo, pero mausab na ngadtos mga mapaubsanon. Natanawa ha, kadtong Ninibe nga giwalihan ni Hunas, sunugono na tos Ginoo, 40 na lang kaadlaw, pero niingon ang hari, nagpada ang hari og suwat sa tanang mga tao, magpuasa ta, di ta mangaon hastang mga hayop, magsulob tag sako, magbasol tas atong mga sala, biyaan nato atong mga kadautan, basin pag maluoy ang Ginoo nato. Di ba? Nya sa dihang iyan natong ilan natong gibuhat, ingon ang Ginoo, di na nako idayon og sunog ang Ninibe. Managod. Man mo malipay. Karon tanawa, ang will sa Ginoo di ti katagaan kay iro ra ka adto gyud sa akong mga anak. Pero sa pag-ingon sa babae nga bisan ang iro makakaon sa mumho nga mga hulog sa lamisa sa agalon, na usab ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ang humility makapapahawa og yawa. Unang sige bitaw tag kuan, sige tag kahadlok aning yawa. Di ba?
Ilingay mong tupad. Ing na hadlok kag yawa. Oh. Hadlok no. Yawa. Ana. Kagamhanan anang yawa. Pero ang makapapahawa des yawa kana gidi aing pagka mapaubsanon. Humility. Muna magsigi gani tag kahadlok. Ang pasabot ay ana mga igsuon nga mahadlok ta. Garbo na. Kanang kahadlok produkto nas garbo. Kay unsa man ang garbo? Attachment to yourself and to your possessions. Kana bang na-attach ka sa imong kaugalingon o sa imong gihuptan? Unya kung tandugo na siya, tandugo na mahadlok ka, ikahadlok nimo pildi na kasiyawa. Unsa may humility? Attachment to God, detachment from yourself and from everything you have. Kanang tanan nga atong gihuptan hasta ning atong kaugalingon, basta humble ta, di na ta mahinugon ang ato ra gyung angkonon nga ako alagad sa Ginoo. Nya inigsulti na to ana, din ata mahadlok tandugon ang imong mga gihuptan hasta imong kaugalingon maglingo-lingo na nangyawa, mubiya na siya. Kaya nga naman, wa na may epekto ang iyang power, kay ang power sa yawa iya ra manggitang hadlokon. Nya kinsa tong mahadlok nga mawad-an og dungog, mawad-an og dignidad, mawad-an og kabtangan, mawad-an og kwarta, mawad-an og kalampusan, iya na nasyawa. Sige. Laing lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ing na di ka mahadlok matiguang. Ing na. Di ka mahadlok matiguang. Ha. Oh, naiuban mo ingon nganli lang kog buang, ay lang ko nganli tiguang. Oh, ana no? Sus, grabe ha gyud. Attachment sa atong image, sa atong dignidad. Muna pa colors buhok, hadlok kayo mabati ang naong, hadlok kayo mabati ang kilay, hadlok kayo mabati ang figure. Kana mga yawanon mana, pride mana. Pero humility, so moingon ra gyud na mao na ni gihatag sa Ginoo. Paubos lang. Na siya. Tanawa si Solomon. Si King Solomon gidayeg sa Ginoo tungod sa iyang pag-ingon tagay kog kaalam. Gitagaas Ginoo, porti na niyang sikata. Sus, si Solomon nangasawa man sa hinuog mga pagano. Dili paigo nga nangasawa siyag mga Israelita nga 700 kabuok, nangasawa pagid siyag mga 300 kabuok mga pagano. Nya unsa may nahitabo? Nagsimba na sad siya sa mga pagan gods. Iya na sang gipanghimuag mga simbahan, mga altar ang iyang mga asawa nga dili na magtotoo. Perti sukuas Ginoo, kaduha ang Ginoo nagpakita niya unya giwarningan siya, wan agid siya manumbaling kay nganuman para ni Solomon ba kay bright naman kay siya, I am in control. I am in control. Ingong Ginoo, kuhaon ko ng imong gingharian, ipasa ko na ngadto sa imong usas imong mga opisyal. Ang gibilin sa Ginoo ang ang Juda, nganuman tungod ni Hari David nga mapaubsanon kaayo o faithful kaayo sa Ginoo. Na siya? Kaning atong mga bahandi, kanang inyong kwarta, nya attach kay mo ana, di kay mo mamalit og slag, kuhaon na sa Ginoo. Lagi. Basta lagi, kadaghan sa kong nailhan nga mga arang-arang pagkabutang sa una, ana ang mga milyonaryo, napagani mga bilyonaryo, nga nawadaan kyos ilang kwarta, gani ang uban, naghikog yun, kaya di kadawat ba? Hastang ilang mga dungog, kanang ilang mga fame, kanang famous kay sila, nya attach kay sila ana,
gani nahimo na silang mga mapahitason kaayo, din agyon mo ila Ginoo kay perti na gid nila ka famous. O Jesus, ni ending gyud nga nangamatay nga way nahot ug naas kasub-anan. Ang uban naghikog, ang uban nga disgrasya, nga naman tungod kay nisudla si Yawa. Nya kung nang Yawa mo sud na nato, patyon man gitana. Ang nakanindot kay ugnaan Ginoo nato, patay gyapon ta. Pero ini kamatay nato, namatay ta nga malipayon, namatay ta nga malinaon, namatay ta nga balaan. Kung kuyog natong Ginoo, pero kuyog na natong gugmas kwarta, gugmas gahom, gugmas atong dignidad o sa atong dungog, na mamatay kita nga masulubon, mamatay ta nga mahadlok. Magkulismaot ko ng naong sa uban, hugot kay din ani ba ano ba murag gool kay di ba ko gusto mamatay Lord. Nabugtuas kinabuhi bati kay naong inig-abot nga tos funeral ko, dukdukon ko no ni ani sa mga imbalsamar, dukdukon ba kay di man matarong-tarong ang naong gakulismaot man, dukdukon aron madugmok ning bukog, ikadugmok sa bukog, tarong-tarongon ding naong, pasmailon dayon, make-upan dayon. Ikala happy lagi siya nga namatay, unsay happy nga porting kulismaot sa naong na ungot pang bakba na hapakon bitaw diri da dugmok lagi. Oy, kana mga daho og kwarta, usahay pa na magdawal-dawal pang dila. Bago ko'y gihilugan ang dila, abot ko diri o ani-ani, ana-ana, kay di gyud gustong mamatay. Oh. Laing lingi. Laing lingi sa imong tupad be. Ingna unsa ka kagnaong mamatay. Ingna kuno. Unsa ka kagnaong mamatay. Ay ka naman kung mamatay nga anang way attachment, humble kayo, peaceful kayo nagnaong. Peaceful kayo ba? Pero kanang naay attach kayo, mo resist mo na, bati kayo nagnaong. Mao na, pero ang dako yung kalainan, og mamatay ang nagsunod sa Ginoo, makatag-iya gid siya sa langit. Pero ang mamatay nga nagsunod sa Yawa, adto ginasging harias Yawa nga mao ang impierno. So sa may buhaton nato karon, saman pagpakairo. Mag-aw-aw na karon, aw. Pagpakairo, pasabot pagpaubos. Dawat lag mumho. Mao bitani kaning ato mga slat-slat dinhi. Mumho ra gid na, no? Mumho ba? Mga mumho sa inyong mga bahandi. Slat god. Mumho, scrap. Nya mga mumho ra ni sa atong bahandi, pero kung atong gamiton uban sa gugma sa pagpangalagad sa mas inahan nga nangalagad sa iyang anak, nya ni antos og nagpaubos, nahimong epektibo ang iyang pag-antos, nakapapahawa sa Yawa, naayo ang iyang anak. Kini manggong tanang sakit nato mga igsuon, bisag unsang sakita, psychological, emotional, physical, kaning tanan mugna ni si Yawa. Unya kung papahawao na nato ang Yawa sa tong kinabuhi, kanang kahadlok, kadang attachment sa mga butang o uban pa diha, unya musugod na tag ampo o magpailawom na ta sa Ginoo, mawagtang dayon ang Yawa. Nguna ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga sa to limot na, Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Ang gugmas Ginoo di gyud mausab. Kita ra gyud mag-usab-usab sa atong paghigugmas Ginoo, pero ang iyang gugma nato di mausab. Mo na kun mobalik ta niya uban sa pagpaubos, iya tang dawaton o iya gyapon hatagan sa kumpletong gugma, gahom o grasya. Mo na kitang mga makasasala, mamalik dayon tas Ginoo.
mamiya ta niining ato mga yawanon nga mga kinaiyang ug mga buhat. Manindog na ta mga buutan